tutagiriye rino fuhi ino mwisi tuzorigirira mu ijuru. Abantu bakitanga bagasiga imirimo yabo, bagasiga ibikorwa byabo, ariko umuntu umwe akaba yovangira abakristo itorero ryose ringana gutya ikamutiza bisubire nahataraha. Nageze Bugande ntenga umuntu bamara abantu barivungira aratenze, mugende mumukoreshe mugire gute aratenze, ngira amahirwe utubishireho pa tubishireho ndagusabye, ngira amahirwe ikanisa abashumba bari babibonye barabyemera. Ubu ni umuntu ukamba nibi birenze. Sinzenge kwivuga butumwa ntimubizi, mfite uburenganzira bwo kubatiza umuntu mubihakane. Murabizi utuntu ngira ikintu mu buzima bwanje nanga kumva indi mbaraga tudasangiye mu mibereho ya gikirisitu. Ndabyanga mu buzima bwanje, ndabyanga Mana yanje. Mureke gushakira Imana mu bapfuye. Imana yo gukoresha upfukamye abantu bateretswe hatabaye gahunda n'imwe ikogwa. Tugiye guhudumiya twururutse Imana irete mu mitima yacu. Sinzi ikintu gitumye dusubira guterana duhura, ariko iki kiduhujije mureke tukibyaza umusaruro niturangiza. Kandi uko iriye kuzimu kwa Satani hari inama zaraye zikogwa kuva umunsi igiterane cyateguwe kugira gusa ngo barebe ko hari akantu kamwe ko subira kagahumeka kakabaho mu mwuka iriye kwa Satani. Haleluya, haleluya. Ariko abakristo izi nizo resirita aba bakristo Imana itanze, bano bakiriya Imana itanze kugira ngo bongere bumve. Sinzi ukuntu Imana izibikora kugira ngo iguteranye. Hano hanze hararyosha butunyunyuzwa turyosha, ariko Imana irabaduhaye nitumara tubipfushagize. Rero tubyinira Imana nuko rugira amarora. Ndakwakiriye curanga papa.
umuntu wese ufite amaguru namwe bembe bahana muzana muze tuvange dusore abantu bagese nka hanze uko zirazira bazagure turasohoka tubyinire naha hanze muzamwe ibiterane twigeze gusa dukorera hano hano ariko iruhande rw'iki kibanza hari umutsimburo wawe ushaka kudomina n'ikibanza cha methodiste n'ikibanza kirindi mugihe musohuma gusa nasobe Faria wekise ero Faria siloge paste iruhande rwawe hari umugabo urangamye wavuga ngo ni gute wohava kugira ngo nicane hari umuntu wavuga ngo ni gute twokubyiga kugira ngo iyo baje gupfobya umuntu neza ubwoko bwacu bazakurebera muri bene ibi ngo nakariya ngo nukukaresha ngo ibiki haleluya ela te saque faria se moque e por pecasse lo bem te saquelo tugomba gusiga ikintu ugwibutso rukomeye abantu bakidegemsa kubera Imana amen haleluya edasikof ariko yeme narahumiwe kagira kuba uko abayeho kose agasubira akaba kuba umupfakazi agasubira akaba akagira kuba wenda umuryango udafite nk'imbaraga cyane zo kugira ico zomufasha zomutabara ibibazo bikaba ikibazo cya mbere kikaza kigatsimbura ikindi kikaza kigatsimbura ikindi umuhano kirimwe ingoma ivugiramo abantu b'Imana keretse gusa hariho uruhare rw'umuntu kubigiramo uruhare haleluya we haleluya yashawe kitopeka inaselo vela sa kitamedo besinepo kalunga tangu mekisa jimekita awini jita kromeri ale save kokila manda ya save de lekrov shimera vome akolunga amen awini jimanga umwana wakwikirijeho umwuka abadayimoni bakamusaza akiruka akabura uburyo agasangura akagira gute hari umubyeyi dutabara kandi yaburiye umugabo hano ubucafu bwarinjiye utuntu n'utundi turinjira kandi n'ukuri kw'Imana murebye niki satani ese ku satani ziza gusa umutima ukiranutse niwe zigirira ishari gusa edofekes amen narifite intege nke nariko mvuga ati noneho nashe ndaguma ndebe tumwako nitanguje gutangisha utowajuka nkwepa igitaramo ariko ndafashwe turagusengera wa mubyeyi we kandi muzi muri no mubiri gusa iminsi myinshi twagiye dusenga Imana yari tarampa neza ifishe yo mwabo neza uriya mubyeyi tubana muri 28 ese no wiwanyu wajya bisho uriya mubyeyi yo ko bamarihemo umuhizi ni mabukwe nidushaka ariwe dusengera wenyine nitumara tuzomanuke dutahe ariko hari ibintu tugiye gushira iherezo uruze rero ko nguwe bujumbura nguwo mu bibazo nguwo mu turwara nguwo mu duki ngibyo ibintu bidasobanutse ngizi ndwara
hanyuma rero tugiye kwimanifesta dusohoke kandi umuntu wese acaho yumva ashaka nimba ucana mu kadirisha nimba ucahe sinza nyibuka igihe kimwe akadirisha naciyemo gucya nima sinzi nimbaraka none bakaza babimbwira nagarutse navuye mu ruzinduko ngo naha wasohokeye ntabyo namenye nuko twimanifesta kubera ko umwuka hari ibintu ahayanyemeza ko ngomba gusenya habe n'ipendura isohokana kandi umuntu usigara hano mumwibazeho mumutekereze nimba turamukeka mutekereze nimba aba muntuzi aba mwe mu mafikiri. Haleluya we haleluya siza mbabwira ukuntu twigeze kurira mu rubunga rwo mu Kamombo muraruzi ryo rubunga rwa abantu bawe mu Kamombo rwo sepake ndagurira ngo amare ntibuka kukana kagahinja kari kajyamye hasi numva guse ko kagira ngo ha nuko ndagaruka noneho ntiyisheganya tiyagira gute murije insa nushogose gucya nko mu mwuka ndavuga ati nuko byarangiye uyiwe twamutanze keri sadaka yagiye habe no kumenya ko twamukandagiye. Haleluya we haleluya la besegesa pikapo peke siloria passe de gloire la passe de gloire kotaki samakari uko abandi bantu ko barajigitwa bakajigitwa mu mutima ngo suko kuri ari mu bikika imbugita ya Yesu isi gutongera igakemba kandi kebera mu bwiyombi igakemba ya gusenga biraharanirwa gutarama kaba mu mavuta biraharanirwa hari kode ibisaba ko muri mwa website hari kode isaba kwinjira muri ayo mavuta. Ese nubushize kandi ubu nari mperuka hano mureke mbabwire irindi banga rikomeye turashobora guhuza imyuka y'amadayimoni nk'irindwi cyangwa 700 murabizi ko hari imbaraga zo kubitwika gusa nasho twari dutaramyana abacu bakazavuga ngo sinzi ibyuma bihiye munyamara arasohoka arareba ndababwira ati mureke kwirusha n'utuntu gusa duhurije hano mu kirere ngo turangize turaduturitsa turadutwika. Wanasifiwe Simo ngashuranga nitumara dushabuke dusohoke ahantu hose hari akayira ugacemo kandi turamara tubabwira amakuru y'uru rugendo. Yego turanga papa reka ntangirewa noneho muzi ngene bimeze nje bahaye umwanya kandi kuri hari abishopo yicaye bamuregeye amasaka bango saa 11 n'igice bakayamubwira gutya iyo mwuko ashitse hakaba ibintu bimwigizayo azamajana na wa mwuka bakamaje kurindiza muri 40 suko siko bizayimera byajambo zarigenda hanyuma rero ku mwanya bampaye umwanya washize umuhagarikize sawa kandi reka ntangirewa statuje tuzamura ubwiza bwa Yesu. Reka shoferi abanza avuga ijambo hano ryo kutugirira cyane tugende minute 10 sawa minute 10 gahunda zo bishize
sawa tuzamura bwa Yesu fata rumwe mweze mikrofone munyakire tujane tube nkaba dutwike byinshi fata mikrofone tuzamura ubwiza bwa Yesu amen
imana ibahe umugisha reka twumve ijambo tuve hasi twakira umugisha w'Imana. Mana ikomeye, Mana yabayeho, Mana iriho, Mana izahoraho ibihe bidashira. Turagushimiye kuko muzo wagenye uyu mugoroba nabo urimo, kandi umugisha wagenye uyu mugoroba nawo urimo kugira ngo twakire. Rero Mana turatuye umugisha kuri uno musozi w'Ikavumu, umusozi wa sogokuru batabayeho, umusozi ba data batabayeho, ariko twisanzeho mu bihe. Rero twatuyeho umugisha Mana, amarembo yose, inzira zose zigize uno musozi tuzatuyeho umugisha. Inzira zose Mana ziva kuri Satani zinjira kuri uno musozi zifungwe, hasigara irembo rimwe gusa rigana iwawe. Umugisha wawe umanuke mu babyeyi, umugisha umanuke mu matorero, umugisha umanuke mu rubyaro, umugisha umanuke mu matunzi, umugisha umanuke Mana mu masezerano, umugisha umanuke mu magara meza. Umugisha wawe Mana ugota abantu bose imbere n'inyuma, iburyo ni mu moso, igisa n'ikibi cyose Mana ico umwanzi yateguye, abakozi ba Satani, amapepo n'abadayimoni zose Mana turabifashe mpiri, tubishashe agaciro mu izina rya Yesu Kristo w'abami. Amaraso yawe aba urukingo rukomeye kuri ino nkambi, amaraso yawe atubera urukingo igihe umwanzi azokenera mwami kurimbura, azasange dukingiye iyi nkambi Imana ibe nk'igosheni, ibe nk'igosheni. Ubwo marayika w'umurimbuzi azozerera ashaka kurimbura, azosanga turi ikimenyetso gikomeye cy'amaraso ya Yesu Kristo. Umugisha wawe Mana mu kukumenya, weza abantu kukumenya no kukwitaho, kugira Mana ngo dutegure iherezo ryacu. Turagushimiye ko kuri Imana izayumva kandi uri Imana izikora, mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen. haleluya haleluya.